Ina odhocha ingi muno mwesiaisi ya Mutongo TV tukwatiania ndino kunikilo mathangu maitu ma umundi nine thangu ya The Standard nine thangu ya The Daily Nation nyenitwa Betty wa Mwania niambia na muvola mendhini wa thangu ya The Standard na headline kana muvola manengete huito ithangu nithi ya The Standard ikulitie for how long Mr. President nginya indi Mr. President nginya indi President ni atongo ikauta mangaleko yoli makulitie President Ruto maundu bambulili metwa iwe nginya indi usia isioni wake maundu ma violence maende ya nginya indi nande kuoneka yosa itambia onanda kuoneka ainene ya maundu azu ekulwa ni nginya indi na muno ele kwitha engunu kabinani katwelekelo sokoni munene wa mwaka wangi ngilili miongweli na monza ni mwavala manengete wito idhanguni su ya The Standard. Tuilika mauvoni idhanguni ya keli ya The Standard ni mauvo makonete mbua ya El Nino ile ukikwatiwa kwitha iyua vaanthi ya Kenya isioni sike vathukanyo palendi a Kenya milioni mwena nusu mekwithwa me affected ni mbua isu ya El Nino kana ni mafuriko isioni sike vathukanyo Kenya ngili maana 5 makaweta kwitha vena utonyekanu wa kwasi ya kulamekala kana kwitha me displaced nondo kulameile ni muisyo muno kwi mafuriko lamekwaatiwa mbuani ila tuwetelete palaindi anwangi ngili maana na miongo 5 me kuweta kwitha maya affect wa ni mudslide kana muthanga ukwitha wimo monyoka mavia mevalukanga kati wa sindu inge kana na indi mbua yiweta kwitha iyuwa kati wa mililita maana 5 kwa muthenya indi ene nthi metabwa pethiwe mbunu ketha vandu ve muisyo wikulwa indi umeisyo ni su na kuthamia isyo ni very safe na indi Kenya thikulwa thiyumbanisia kana nthi ya Kenya yiku serikali yikulwa yiyumbanisia ata kwikire kana ni atangia ene nthi ala mekundu kukwe muisyo ala indi tona ene nthi milioni mwana nusu ni mekundu kwe muisyo wa El Nino kana mafuriko mbuani ila tuwetelete mavoni angimethangu ni akeli mavoma koneti helicopter eleva lukile va muthenyani wa iyo kweke sioni chao lolokwe ni kauntini ya Samburu na kuwa elendi Monza nimeweta kwitha me yatalii ala mendi nwandekesu maendete ku ya beinete Wasonyiro kana usini wa Wasonyiro ulawi Samburu National Reserve aine movia wa ukui wa KCA kana Kenya Civil Aviation Authority wina weta kana nule ilo weta utalo wa ene ala meindekeni isu ala me weta no Monza ni momatiwe ni thayo ndekesu ya mina na uvaluka mawala methanguni ya karatu ya The Standard mopoma koneti kisomo na indi ukunikili kwena na movio mungu ukunikili wa usawa agenda wonie kana ripoti ya kana amanyiwa ainge ndine wa senior school ala momia ndine wa junior primary mathi senior secondary mathina otonyi wako soma kana kwika masavu base kana masavu ala mela isibi maisa kwika masavu asu na maina otonyi wako soma simple English ni ukunikili ula wiki wewe weta kana indi kilungu cha 29% kana kilungu cha miongole na kenda thio lwa ya na cha manyiwa alama ndeni wa senior secondary maitonya kusoma na maitonya kwika masabu indi measia kati wa NND kana kati wa ndo alama ekito kunikili kana alama no tweka wa kusoma measia kana beno baluku ngalikoni iso kana bena waluku motilatalani usu uneke iwa oyuwa CBE palaende bena waluku wa amanyiwa makilungu cha 29% mara tonda kusoma kana kwika masabu ala basic mabwala methanguni ya kana ni mapo makonete security crisis kana maundu ma usese palaende ngaliko yolei ithokisie muvia wa koti wa ICC kulikilila na kweka ukunikili wa political violence ukuli ICC kulikila kweka ukunikili wa wewe ka independently utolikililwa kumananiki kwivitu na violence baadhi ya Kenya na matambio namwe mavikete na kuosa maitalania mavinda kauta lambo lili ibikete na kulikilila mbo banosia kioteti na monosia ngalike ulei tulikana inde mbo lili nisa kanisa ni wa All Saints Cathedral ko yelobi
ala ine ingi mabikiye kunywethwa tear gas ni maobisa ma polisi na ingi Linda Mwananchi na bithukuwe kwa Homa Bay na indi mutongwe wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na Martha Karua nimwe metongoesie unena nyosu wa kwenda ICC kana koti wa ICC ulikilele na kuosi ya matambi ala methitwe maikonia kana ala methitwe mekonani na siko isu cia kubangithia mboli lieko vithu kiane nthi na monombo bano cia kiuteti. Ithangoni ya Monza ya The Standard moboma konete Duncan Ojwang wala unolo tweta kuoselela mwanya wa kwitha mwene kivila muvyano wake okunikili wa uthukumi wa mobisa ma polisi IPOA akwitha nabi kiembe wa mbunge kuthungululwa balaini muthanyani wa iyo mbunge nene ibikie na kumuvitukithia na kueta kanano bikiete kiwango cha kutwika chairperson wa IPOA kana mwene kivila wa IPOA wala kwitha yoselela mwanya wa Ahmed Isaac Hassan ulaindi unoseleile kana ulaindi unaendia kotini wa appeal kutwika jaji ku kotini usu wa appeal ni mwavala methangoni ya Mwanza ya The Standard thangona nyana kenda ni mwaboma kiutandithia walaindi ithangoni ya 10 we mwaboma konete ngaliko yoli ingi thikulia kwekwe mawaliuku mvini wa kampuni ila sinyaiga cia sendo cia kukona kura wa 2027 yenda IEBC kukweka kana kulia kukonia kana enda serikali vika konia private foreign company kana foreign companies kumanya igisia miyo ya kukona kura mesa kana indi foreign companies no sitha na data sio mesia Kenya wala ine kwasya kana koti without ono bingwa data isu meenda kampuni ula unengwa tenda ya kuwete miyo ya ukoni wa kura wise ya koti utonya kubingwa na kuassess kila kiba ndini ni atongo imole meweta kana mayenda IBC kwiyungamia withe wimbo bya kwiyungamia wikalikililwe na kutoa iso nyuvanyo wena umelu na owo 2027 mwavala methangoni ya 10 ya The Standard. Thanguni ya 13 The Standard mwagoma konete Ndindi Nyoro walaindi tuna chama kuseo kulika chamani chake cha PPK kana People's Party of Kenya atongo yangi ngalikoni ya DCP meweta kana mayomwekia etina wakikulika cha kuseo bya kana kutane sia kana kuma chamani cha UDA na kulika chamani cha PPK mothenyani wayo none kiatwa isanda mboka icio ni siki fathokanyo aiweta ndo ya Kenya ni mwe ila ni President William Ruto ula wanangite ngalama ya mekali na kwambatia ngalama ya mekali na kubinyia nende manzi ya Kenya wala indi Senator Medhu ula ni mutongwe wa chama cha DCP kana chapasura chama cha DCP kuweta kana moma thikwiki kana mathi na trust na Ndindi Nyoro nondo measya kana ni kwitha atumitwe ete muhaneko ngalikoni oli na no witha tumitwe ni President Ruto ni kwithwa Ruto ona Senator Medhu asekana President Ruto ona chama chake cha UDA cha isio maarufu na yuende kusovya twa matonge twini lo kulicha otokudilia ndini wa uleni kana kwa nyakula siangaleko yoleni mwala methangoni ya 13 ya The Standard thangoni ya 15 ya The Standard mwaboma konete ende meweta kana appetite Ruto's appetite for debt shows no signs of slowing kana appetite ya ngova ya President Ruto yona kaite kwenda kuthea na kana thiende na kwambata kila muthenya pale ndibyo weto kana juu Kenya ni title trillion 13 pala ndi President Ruto ayoselela kibela kuma kula kwi President Uhuru Kenyatta achite deni ya Kenya 9 billion wala na deni lo amithi tekuma kwi Mwai Kibaki mototia ya 6.7 billion deni le atite mototia Mwai Kibaki President usu ya 6.7 billion Uhuru oselela atia vie wa Kenya we 9 billion wala ndi President Ruto woselele we 9 billion na oyu we wera kwitha we 1 kana 13 trillion kwa uyungo basi akaya sibikite trillion 13 nekate wa ngova ila President Ruto wiki ite wayoneka kobete kwa kilungu cha vanene pyo ni mabala methanguni ya 15 ya The Standard ikithenwa kwa atia thangu jini kana wone breakdown ya undo ngova isuitwa iwe na undo mwene nthi kila mwene nthi Kenya utaitwe kuvikia oyu by 2027 kila mo Kenya pa Kenyan
kubika mwei wa nyanya 2027 akethiwa ataitwe 260,000 by 2027 kila mukenya aketha ataitwe 260,000 per Kenyan mabala methangoni ya 15 ya The Daily Nation. Twikilanilia ithanguni ya The Standard, twikilanilia ithanguni ya The Daily Nation mabala manengetwe wito ithanguni thiri mabo makonetie toxic tanks kana ndimi ciumitie maubo mate masio ni mabala manengetwe wito thanguni ni kukonia ateti ala methitwe mayunya ndeto cia numangano kana ndeto cia kwania nethe misingini ya Kimbai ndeto tukauta ebo mutongi wa DCP Rigathi Gachagua Apollo Troma Peter Kaluma ule ukonanywa na kwete ithoko ya Homa Bay Aden Duale urani minister muvyani wa uiti Geoffrey Ruku Hassan Omar Peter Salasia kati watongo yange ni amwe makwendeka kwiko kunikilini za makwikithia na umwe ya NCAC ni kana kwikithia ni Amos ya Matabia mabwange manengetwe wito thanguni thiri mabo makonetie amanywa ma senior a lot of senior school students can't read or count kana kilungu cha imwe yulua itatu cha amanywa la menthini wa senior school mathisa kusoma kana kutalanya kana kwika masabu basic mabala manengetwe wito thanguni su ya The Daily Nation twilika mavoni thanguni yake leni mabo makonetie ndeke ila ibalukile ko ya kisione cha Mount Kimani cha Ololokwe kaunti ya Samburu na kuwa NNV Monza ala menthini wa helicopter isu balaindi mi inakana mi andwana niyo minite kukwatikana while mi itatu itanesa kuonekana ni mabwala methanguni ya Kelly ya The Daily Nation ithanguni ya kana ni mabwa makonete ndi mubia wa NCAC kwikithia umwe na kwikithia na umwe wa NCAC kukuja Rigathi Gachagua la mutonge wa DCP kubika maobisini wa muthenyani wa uni kusongia makule kukonia ndeto ciake ila withitwe ainena icio ni cike bathokanyo ila wawekie ainena kuya Luanda Viga county ya Viga na nene ya Gusii Stadium kuya Kisii County ndeka kuelesya yulua ndeto womisie ila si weta cia kwanya nthi misingini ya Kimbai kana kwingia ni cia nthi misingini ya Kimbai ni eri kati wa Atongoi kana Gachagua ni kati wa Atongoi alama kuleto kubika mbe wa muvyosu wa kwikithia kati wa Atongoi ange evo Aden Duale Ruku Mr. Waluke ni kati wa Atonga lama kuleto kubikanika na kukule makule kusungia yulua ndeto siomba ila methito mayunya itane na ingi mitandao ni yamekumukanilie yake omonde ni mabala methanguni ya kana ya The Daily Nation ithanguni ya katano mabwa konete ngaliko yolei kuya muthenya wa matuko kenda mwe 10 kwitha maiko mani Atongo kana ngabasiki bathokanyo mevo civil society kana ateteima akisia NNV siama sike bathokanyo ni kana kwiya mitalatala kana kumana undu wa kusese yandi ikethiwe na nduthi kana kwikakusiwe nduthi itina wasakwani wa mwaka wa 2027 matuko kenda mwe 10 no ene ngaliko nayo li iki tekana ibathite muthenyo suku ikalanthi kunena ni cia maundu mengi bathokanyo political parties civil society Atongo imandini mevia ikiwathokanyo ya kwika maukunikili ato ngulubu si ikiwathokanyo cia amuika na pamwe na eni yandangi metha maikala nthini kana kumanda mechanism ila matonyotomia ni kana ku prevent political violence kana nduthi kumbuka usakwanini wa 2027 mabala methagoni ya gatano ya The Daily Nation ithangoni ya thanthatu ya The Daily Nation mabo makoneti indi ola mwisulilo munene wa mbulili kuya Homa Bay Kassim Habdi ukuweta kwitha ona itina wa 10 wa ndani ni nyumba cia unyai cha wa maubo ndane saukiki wa mbini balo kukulu abike maubisini ma kweka ukunikili wa isolo kana DCI kule kubika maubisini ma DCI ni kana kuandikithia statement etwa one Kassim Abdi Sebu ula kwithwa ula ukona na kubangithia amwika enge weta kwitha anengetwe kana mwaka wa 2025 ilani mwaka muvitu last year wasakuyo kutwika mutongoi wa amwika chamani cha ODM
wala ndi cha munenge vinya bala gwetokana chama ki kana mwikasu utongoesie atethesi ateti kumomba ni cia mabaunza kabina nekala mende cia kana matwaesie ndambuka cio cia kiuteti ni mabo ala methango ni athanthatu bala ndi pawetanduka utani maminite bala andu 12 aminite kwikiwa mbini maikona nyana nduthi isu sina kusiwe kuya Omabei bala eli mende kwikwa ukunikili kana investment ya kuinvestigatewa ithanguni ya nana ya The Daily Nation mabo makonete kisomo bala ndi third of grade 9 learners lack basic literacy numeracy skills kana ndi amanyiwa kilungu cha miongole na kenda cha amanyiwa ala amendi wa senior schools maitonya kusoma kana kutala kana kwika masavu alama kawaida kana basic maths ni mwobo kana ni kwena na ukunikiliwa ikundi thimwele ikyo kunikili na kuweta kana thena ovaluku ngalikoni su ya amanyiwa kana yako kisomo na alimu kwenda kameki yangebiti ndini wa wala nyosua kutoa isi ya CBE ni mwobo ala methangoni ya nyanya ya The Daily Nation mathango aswangi ithanguni ya 11 ni mwobo makonete utandithia ithanguni ya 13 mwobo makonete utandithia ithanguni ya 15 mwobo makonete Kenya kuwete kana kuimport makunia milioni 25 mambemba 25 million bags of maize nisio siku ithwa si import bandi ya Kenya ni kwithwa kwina unyivu wa mbemba wala indi Kenya yuwetwa itumia roughly 70 to 75 million bags of Kenya kila mwaka Kenya itumia makunia mambemba kana enende manthi ya Kenya watumia makunia mambemba milioni 100 katoa 100 na itana wala indi mbemba ila si in stock va Kenya so atakwitha itembeanu wala indi serikali kwithwa import mbemba makunia milioni 25 kwithia kana ni atheneke amonyao ola wisiono sikithoka nyoba nthi ya Kenya uni kuyana na minister wa agriculture kana mubyani wa Mesias Mutai Kagwe mapala methanguni ya 15 ya The Daily Nation na ndi thanguni ya 17 ni mwobo makonete ndo kana secret mundu mwe secret lover leaked news and 2.5 million fine kana anyai kise bisa sia mwendo wake muthi mitandao ni wala ndi wendekie kwiba mundu mukosu wa wajai kitibisa siake milioni ili katapaini wa milioni ili 5 indi koti wiasia kana kethwa we na visa sia mundu kana etha we na visa sia mwendo waku muthi ni jukumu la yakuwe usiseseye na ndukasinya icha mitandao nondu wanyaicha mitandao ni nukuose wetambia batewe kwenda nukuose wetambia nondu wenda mwana angesindo kana reputation yake nukuose wetambia na kumya baine mundu mukosu pesa yake sina nyai cha mitandao ni webiwe shilingi milioni ile na nusu kana 2.5 million fine niwo mundu mukosu ukwiwa ende kote wiasia kana either maikenda kumanya ulonya ikisie nondo mweobu mwele ethani nisinyahikie that means you are next person kalola mwana ake no nyaikise mekenda ko trail kola watumie kana withe washoye mundu ni wa nyaikise aye koti ukosa usu mwana ake ni wa nyaikise bisesu na kukuiba anyaicha bisa siako sia kimbithi ni maubo ala methangoni ya 11 ya The Daily Nation ni mubyango na moseisia wa Mutongo TV nondwa kwetikila turengelio kunikilwa mathango maitu ma umunthe na woni watu vika muthia wa moi kithe ni wasa mathango asumeli umathema wala mevo kinthini pyu nondo nyana kita oku samithia vaini ni twabeti wa mwania ithu twithie mwaka imwe na kilunguni cha Salucha kuhe Mutongo FM.